Bakın Peygamberimiz Aleyhisselam bir gün minbere çıktığı zaman 3 defa amin, amin. Sohbetlerimizde inşallah alacağız. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allah'ın izniyle bayram namazını kılacağız. 2 rekatın normal kıldığımız namazlar gibi burada farklı tekbirler var. Tekbirler var. Allahu Ekber. Semi'allahu limen hamidah. Allahu Ekber. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.